Tono hambai khulumbai kha phainai 29 tarik March mase shonibar din ekta tamani jorao Udaipurni Tripurasari Higher Secondary School ground no Gomti district ti pramothabai kobogjak kaisa kotorma pandangnai o pandawa chini bubagra phaimanjak phainai teibo TWF YTF ni joto leaders rok phaisok phainai chini o loko kuthum pandawo gomti hangkoni joto lukurokno ang kobognani musugo phaidi chung bubagra bai baksa o loko kuthum pandawo manjak lainai tei manjak laiwi chini hani odhikar chini political rights economic rights je bubagra fight khai tongmani no sungbo logero laibono hani bang joto chini YTF ni warriors TWF ni warriors ti Brahmothani warriors rono kobognani musugo nirok haine chini bubagra ni je message romani chini rights no fight khainani bagai je chini bubagra chungno dagi mani no nawo thangoi kami thangoi jate o 29 tarigo Tripurasari Higher Secondary School ground Udaipuro jotono nokhung thugoi phailainani bagai tei thangsani mari phunungnani bagai phaibaidi hwnoi chini warriors rokbo ma koboklainai hanibang ang haini hai kobogo gomti hangkoni jotono o loko kothom pandao 20 hoite 25,000 जों oro gathering ngoi chini thansani mari busuk kotor chini bubagrani logeo tong omos जों phunulainai hambai।